Республика Пуштыгын тивишне вғытлық пұрыншлаган Олег Николаев Падырел районинже бүлжен. Ол ерсі бараган эшлі ұшқын шынгырдамра ашқа гайдада сөт тербелеген егі цеға ұшны шере хұшынже ядарлы программы ба шеклене хевеланыш микрорайон ба палашры. Шәнбегех Падырелде район зімбе хулазын администрации Пуштыгызен вәлі семинар иртірі. Шынгырдамра вадан бизнес аванадалана терлі проектсем онышлым бурныша греща, шамрыксем кунда хюлмадырышаща, шавынба ялын пуласлыхе пызык. Подрелесен ырытеслыхебе палашма республика пучлыхен девешізене вағытлық бурнышлаган Олег Николаев Пабірле, ялхучалық министра Сергей Артамонов, Россия Федерации бухевен патшалық думень комитетен ердюжи Анатолий Аксаков, патшалық канажен депутатжесем тада республикари районзембе хуласен администрации пучлыхесем келдеш. Шынгырдам ялдарыхен пучлыхе Мансур Валитов, Хевеляныш микрорайона шеклеме уйырна утмал билик миллион денгебе шавынбегех газпа электричество кертме, урамзенде твады шухрымытларах асфальт чул сарма, шыуба тивиштерме майбулнышын день галасабачы. Кунда пуре шер утмалыге хотлы шурт хабартма балыртна. Микрорайонда вишем шулдамба мечеть члеть, уншумынде медресе, хына шурджы, малашне кунда Чевашенри ислам музей буля. Малала эшле ушкан ялда республика грандин булышой бешеклесе лартна иге производство техне ушмахутшынчы. Районда вундвада кооператив. В день пилегеше ашкагайба девиштереща, тебір билегеше снабженецем, тваттыше сет тербейлеща. Тере район администрации импучлыхе Рудольф Селиванов асын на проектсен пілдерішне палыртса галашна джухне. Экопродукт кооператив талыкра ширембилик тонна сет тасатса тада севетсе сет заводисене затма булдарать. Шавынбеге хусламжу кадяга седенден дуна сыр суде. Цех вуншиде шинна эшле булмамайбана. Ашкагай тербелеген баракат кооператив ара пельдербев жемшул вунбер шене швырынесенне. Вол терле кагай шимеше тедемлене ашпош колбасы тавраш хадырле. Республика бушлыхен девешесене вағытлық пұрнышлаган Олег Николаев цех сене ушны подрел районе шеншишмар, пәдем чеваш еншін пілдерішліне балыртыры. Ялсенде келсерен вылықтерлік тыдаща, сәт туза илеща. Республики бех шагымбек цехсем ушса, ебір хамыр бұрнышане самай лайхлатма булдарат пірдерівіл. Чагымбек производствозем каждый районда уштамала ушта бумала эш вырынезем хадерлызы бумала ялдыргинже ялазыхлазах вара сезен итларах малдан эш кирле лайх түлегене шавна пурдебиле пришамба чагу путпа палашма шукларым урбан чагында. Эшле ушкан вырында дусайлеген товара судаган халяль лавкарада болса гурджы. Унхыщен Олег Николаев районсембе хуласен администрации пучлахесем вали семинар практику миртерджі. Республика пучлахен тивишесене вахытлах пурнышлаган район ердюшесене хойзен комплекс ладалановен шене программине хадрелемесенче. Шага ялшинын бурнышы аваннанаса шанма майбаре. Чевашенгларым вали Марина Корягина, Виктор Степанов.